Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn simple latest lena social media. Into engisizile ukuthi sizokwazi ukuqhathanisa ubuso bukaMakhwela uthando ngesimbu season 8 because season 8 uMakhwela ulapha kwi-TV show ufaka i-makeup njani. La ku-social media guys kunesithombe samakhwela or i-video i-catering company imlethele ukudla, so mayelethele ukudla ufake iphinifa and ebusweni akafakanga i-makeup. Comment section kuthiwa yazi akekho muhle, umsileko wayeboneni akafani namakhosikazi asemzumbe, abanye bathi waze wamubi. Guys, yenziwa yini lento? Ngifuna ukwazi because kuzoba nomkhuba omubi oqhubekayo. Kune-social media lefikile yakhanda abantu abayikhandile, labantu abayikhandile bayibekela bona beauty standards. Kwasukuba khona thina ngoba siyazana thina ubuso nobuso, nithathela lento leyo yokuthi umuntu maye natural senzothi mubi. I-makeup yenzelwe ukuzosiza, i-makeup yes inakho ukuthi i-boost i-confidence yakho, but umuhle uwena. Why nizobona abantu be-natural masenithi na mubu bani, as if umuntu akusafanele ephume endlini ngobuso bakhe or ephume endlini ewuyena? Kwenzakalani guys? Bantu besifazane angibakhiphe obhuti because ayikho vele into engiyoyilindela kuyo bekhulume ngokubukeka kwabantu besifazane. Sikhuluma thina, kwenzakalani laphayana? Uyabona ukuthi hawu usekhaya iphinifa, ebusweni uyabona futhi ukuthi hawu ubuso bakhe ubugezile, right? Uyena nje and muhle, ayikho into wrong. Ukuthi nje ushuthe ngephinifa ku-social media, ubani futhi wathi ku-social media ungashuthi ngephinifa? Yazi indaba lento engiyikhuluma guys, kunabanye abantu abanethalente abahleli la bengaveli ku-social media, bavinjwe yini, balinde i-makeup bani kona lokho sekuhlangene ukuze yena ubone ukuthi uzoza akwazi ukuqala something ku-social media ngoba esethole i-makeup or esethole iy'ngubo ezithile. Mina ngicela uze unjalo. Le social media le fanele ukuthi kube kukhona lama-rules abekiwe, singazi ukuthi abekwe ubani, angathisho siwa-break because uzohlala nethalente lakho uhlaliswe ukuthi nje wena unqena ukuthi sizokubona nephinifa eli-blue. Into enormal, uzohlala ungavezi ubuso bakho ey'ntweni ezikudinga ukuthi uveze ubuso bakho ngoba ulinde i-makeup. How? uMakhwela nangeke uthando nesithembu, shuthi nithi lo ovela ku-season 8 muhleke kakhulu ngoba lo ovela kuthando nesithembu elofaka i-makeup uMakhwela ofanayo and muhle. Bantu besifazane kodwa ngathi ningayifunda lento yokuthi niyeke ukwenzalani, ngingathini, ukubukelana phansi. Lento leyo yokuthi niyajwayela nje ku-social media, uhambe uye kwi-video yomunye or isithombe somunye uthi waze wamubi, kusuke kwenzakalani? Uyabona ukuthi uMakhwela ufake iphinifa usekhaya and mhlampe akayena lo muntu ecabanga ukuthi hayi ngoba bazongishutha labantu angingene endlini ngishintshe ngiyenze i-makeup manje ngoba ngizoshutha nalabantu. Bamlethele ukudla usekhaya and into enormal yokugqoka iphinifa ekhaya. Social media waze wamubi-ke akafani. Hayibo, kodwa phela ku-social media kwenzakalani? Sizofike la sihlalela abantu abaphatheke kabi odade esho ukuthi ziningi izinto engivaleleke kuzona because i-social media i-rate umuntu wesifazane omuhle ngalolu hlobo. Sesikhona-ke thina, yabo, ukuba khona kwethu kwenza ukuthi thina si-correct lezi zinto ezi-wrong. Si-correct lezi zinto ezi-wrong ngoba manje uma nathi sesivumelana nakho ukuthi akube yi-makeup esho ukuthi umuhle, shuthi asinalo-ke iqiniso.
i-makeup i-expensive futhi yinhle iyafanelana, kodwa akusho ukuthi lo onganayo noma ongayifakile mubi. Ayikho leyo nto, ayikho nje. Nalo mkhuba futhi wokuthi nihambe niye kumavidiyo abanye ney'thombe zabanye uyofuna nje umenza afile angazi kanjani, aphatheke kabi ngoba wena usujahe ukuthi eyi kodwa bandla wazi yazini ubuso bakhe kodwa bandla. Yini? Hawu, ezinye izinto nqaba nawe, ezintweni ey'wrong nqaba nawe. Yabo nje le ukuthi kufike country kuthiwa wazi wami ububani, ungatholakali bona lapho, nqaba. Ya, ningasho ukuthi mina nginifundisa ukuhleba ngoba sikhuluma nothando nesithembu, kodwa suke sikhuluma nge-TV show. Le nto yokushonisa abantu phansi, ayi angiyi-understand. Usulaphaya, wami ububani, nufanise nazo zonke izinto. Umuntu nawe, unemizwa, uyithathaphi le nto? Usuyifundiswe u-social media? Hayi guys, ngeke. Mina ngibona niyiphoqa kodwa. Asiyekeni kuyiphoqa. Asiyekeni nje kuyiphoqa. Uma kukhona ufake iphinifa usekhaya sekuthiwa mubi, akafani nje, akafithi kumakhosikazi akaMseleko. Lona usebuka ngokuthi amakhosikazi akaMseleko hleze siwabona eshuthe emcimbini. Vele basemcimbini la bashuthe khona fanele beswenke. Sibabona sebeshutha kuthando nesithembu. Okusho ukuthi-ke ulindele ukuthi njalo siyobabona ne-makeup. And abantu-ke abenziwa i-makeup bahle nje bonke abantu ngokudaleka kwabo. I-makeup iyalekelela, i-makeup yes iya-boost i-confidence. Kodwa musani ukuthi-ke wazi wamubi ngoba ungayifakile i-makeup. Ngisho nosaziwayo abanye ngibona abantu banayo ukubelesela leyo nto ukuthi bemdelele ngoba engayifakanga i-makeup. Ngosuku engalifakanga ngayo i-makeup sebeyomgcona bemgcone. Hayi, ngivale le video. Ukuba natural kuhle futhi ibona buhle lobo bangempela. Ne-makeup-ke isiyalekelela. Yekelani nje ukubukelana phansi. Uyekeni kubi. Bye.